Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rinsa Zeme ko na pumangai dale. Britain kadai gu hagwang pui pezina Queen Elizabeth II COVID-19 rarit na raza positive test pet lay zai hagwang pui prarit lamza ranto manglay kana kahage bana ikang khubela leza Buckingham Palace na zinai kana kyu zengkain takmage sale. Britain kadai gu hagwang pui pezina Queen Elizabeth II pating kumriak swimming evze Windsor Castle hagwang pui gu ket kabe kiga bambam ko lay zai hagwang pui Queen Elizabeth II doctor na nurse ramne reize pamapi ze bamla leza Buckingham Palace na sale. Pasiana Ukraine kadai kakte se shabi bibam dege Indian Embassy Ukraine kadai ge bam peunai Ministry of External Affairs ne Indian citizen mele indu pi ket hanga Ukraine kadai biagai lo zananga kadai delay. Ministry of External Affairs India kadai go kasa karang me kada ba kadai de ge pepe me bo nai Indian Embassy Ukraine kadai ge bam ne India mele ne du kyam zara lang betuz hana ma zai lesina me lesiki te ba me do rangai ze Ukraine kadai nzetche solu zete tara rangai delay palam ana Russia na Ukraine kadai switch reituz gugyo raz bam di bzegene sebebe maken tinkan to ba samtuz rangai delay ze panugu tweets ka rangai delay zai Indian Embassy ne India mele ne du rangai ze hanai ka kemita kanang sang ba maktia Ukraine kadai pe be tetse be ribe imak leze siabe pe make tinkan to basam to zarangai delay namai kana ke zeng kaket mama ge India kadai gu reside be President Ramnath Kovind fleet review nai flight pass harung nei pa boto jetet pe nai limbagri klembung pezet kacham be limpet pe Visakhapatnam ge pize ngolu selu chilu rangla ga be bambulai je sale Marasam poga be sai suize India kadai gu reside be President Ramnath Kovind Supreme Commander of Armed Force hulang dilang zai reje chilang be India kadai gu spy asai be chang zai pane tingti gu pi ga dawang be harung nei pa boto jetet pe nai limbagri klembung pezet kacham be limtet pe ngobez President gu term ge loket zai pike kap na lei je sale Zinai gna accusing kain takmage India kadai gu President Sri Ramnath Kovind Prime Minister Sri Narendra Modi Home Minister Amit Shah puni hangchum ne Arunachal Pradesh na Mizoram State un ngobetinga puige Arunachal Pradesh na Mizoram ge bamlei ne du puni gu tweets na sam ki be ka cheugai zarangai dele Arunachal Pradesh ku loim remingo state un ngobetinga puige Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne Chief Guest ze bamgai dele sige Assam Chief Minister na pugu tweets ka rogai ze Arunachal Pradesh ke bamehzen melai ne panar hawla gumge wangbege goto jun to gai zaine Arunachal Pradesh mago jak ibe Arunachal Pradesh roim remingo state un ngobetinga pui rally ge ngobe ze pachu pulung te su sangai de leze pugu tweets ka rogai de lei anui hai mnana chigai do bule Arunachal Pradesh na kana ke jing kai ting kum changket hasqui reset snage India ka dei ne state to rahang ngau de lei za Mizoram state ne India state kai ka chum pe to rakna ke jing kai ting kum changket hasqui reset snage state to ngau ze 53 amendment India Constitution tingkum changket hasqui reset sro kangne pe gai de lei Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne chumai kana ke jing kai kana dammai ge Manipur state ke wangze lok reu kana Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana Bharatiya Janata Party BJP candidate BJP te ke teluze wang ra belok reu kana Manipur Assembly election ge sapar mahange campaign tet kuleze BJP ko kasa krang mena sale Marasam poga besai Sri Prime Minister Sri Narendra Modi ne Manipur ke wang bolo election rally bodima wang roza de dambahi luang sabam sports complex kan thabapung Chief Minister N Biren Singh kitage rally bambulai za sale anui haim nana chi do bile lok reu na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jangai kana face kana ge boto za bamudle chize kana ke jing kai te set mama ge zai ke jin ke jing minge kam mai ge boto za bamudle ai lok reu na Manipur Legislative Assembly election ge election sapet me candidate planet za hana rex stro minge la le chimero ge mipui mi candidate krishna la le za sale zaina mina kan che bebe ham boto gai za Manipur Assembly ge ai me candidate hana rex stro minge lunge rex stro me du pe kyu gai gudele nai kana ke zi kriskui kam mai ge Mizoram State Kozal Tongge anui chu turin ga berasam tingkum kru ku chum hlo mena point epizine Catherine T Baisak midu panai na phaina kriak che ni za tu cheni dleze Mizoram Police ne sale Kozal Additional Superintendent of Police Lauring Liana Pochana saja apo pazai shabeta to pet peze nanai kana ke zi kru te set rima ge hlo mena point epizi Catherine T Baisak mi tingkum kru ku chum puinai panai singsian zo viting kum himros na pui mere lung kya te panai na hlo
แม่นะปอยเนี่ยแกทรินดูฮัจิงเรลาลังไกเซแกทรินเนี่ยจิงจะเตยองแบงโง่ไกลูเซเป็นนิงกอนเซปนายจิงเซียนโซวีเนี่ยไพ่เนี่ยเลยแม่นะปอยเนี่ยดูไพ่ปอยเนี่ยเกรียกเซตัวเจนี่เลยเซสาเลมาราซัมโปกันไปใส่ซุยเซปนายจิงเซียนโซวีเซตัวสักมันเนลูเซเลยแม่นะปอยเนี่ยแกทรินตีใบเซกมีดูเกรียกเซนี่เลยเซCausal Additional Superintendent of Police เนี่ยสาเลใจ Police เนี่ยซาเซแกทรินตีใบเซกมีเซเลยแม่นะปอยเนี่ยติกุมกรุยกุจุมปุยเซปปุยเนี่ยเปย์กว่าเซยังเกี่ยวเนี่ยตัวเซปนายจิงเซียนโซวีกิเกตาตัวเซบัมบังโคเลยเซสาเลZinai kna ke zing kain tak ma ge Rajasthan state ke no ka gya be ki gu gari patosya je chambal ke chebeng ge ki ye ke guys mina hang skui dong ze ba malai na cha kham dilei je sale Marasam poga be sai sui je ai patosya be ge chai di me dui ro ge panogura be pe nai ba kang me mina hang te se chai di lei je ke chewilei panui je chot ka bardawa ke chebe klu Rajasthan Sawai Madhurpur district ke ne panogura babam Ujai Madhya Pradesh gri Maruti Itigar gri ge ne betet ke ne ai po patosya be pedlei je police sale zai police na sa za gri ka kre pe pe zaine ze gri kre ze loket na apo pato se be pet le za kchule Ministry of Health na Family Welfare gu Marasam poga be sai suize India ka dei ka COVID-19 na rit na ra ko champion de le zai jinai kana ke using kain tak mai ge India ka dei ka COVID-19 na rit na ra za positive test pen mai mina changro skui high skui react stroke te set me do positive test pet le za sale Ministry of Health na Family Welfare za National Vaccination Drive gu Marasam poga be sai suize India ka dei ka COVID-19 रहे कोविड सील कब का निमे रिएक्ट पलाने तुझे क्रोहा के रिएक्ट नामिंगे लाखिम रोस नाम दो कब का ने ले जैसा ले जाय जिनाइक ना के जिंग काइन तक मागे इंडिया का देगा कोविड-19 रहे रेलांग बदोस ना पकना बदोस कब का निमे रिएक्ट पलाने तुझे लाखिम रोस संग रिएक्ट सेट के में दो कब का ने ले जैसा ले आई गने न माइगु Marasam न्यूज़ का लॉय गदले पी गाइस एंड किंगा नि मले इंदु तो दले